Gore jeno biya je nywaka ne kon diale ko kien ko biken ko tengaitin man ban tok tin jenene bu kon tok gwadama neme greeting practice jen gwadan bana tok tin you know bu kon kulu wen yam no ga jeno de yena nywaka ne ko kien ko ngich no very important ba ka bana ngich ka tok english kana tok nat ko bu kon kulu te ka shoblo aj mu gwa ke shoblo aj murung ka ta dan de kon do de kon ngi ke ja career de to bana kan ka tuk nat kel ka qui practice manan bu kono lat biro do shu goreka cuz ka dob de ka linka ja ko ke listen yar aleka to goro de ran dere ka ngach you know bana ja goro ban ja tuk channel ye mas bu konne content ko kiana kon dong de kulo ben you know bana ka kule jago bikente ka gwada de ka kon join ke ja you know. Ko gor kono bantiti bana kala de gwa ki bu kon ka ngach la gor no bu kon ka nywa ka ne ko ken ko bran bu kula te ka ngach mi jadit ke ngach morong okay na nywa ka ne je ka ne kono ko ken ko bi kana kula jek ko de ka te ka ngach mu gwa no okay ban je ko to ko tama ka dob dande kon to gwasa me bana ngi dan bana jogo tok bu kon to ka ne tir nen kon kati good morning good afternoon good evening you know bana we pinya wene ka war you today we gati ko kiende bom bom de kon keling mani am gwasa me men bana jogo tin bala good morning mi charan jogo no good morning to kon ga godang ro mani am shibaka mal diran lar shibaka mal good morning mer diende kon nyogo lar one na mungwana sha bak kamal no ken two thing kwa ka use ci ba kamal sha ba kamal ke man dien bo mi cha good morning there ala laro en wona male ke runwang no mo dong di use cause ke dupti te joy ka kan dial ko do dan der ander jangai ke ja bi ngai gwas men ode ko na ngaji di menen kono mo gwas me ta dan dong de kon tok de kon ngai ke ja me greeting practice chere kala chalga male ne mi dong mi jiram mo mugor dong de mal de jangach eno ka tok nat ka tok english no bi ngaji no na mo gwaye ko de rande jangach wane wo gwase me ko dob dan dong ke ja mara dien loyd mi cha jo good morning di larno shiba kamal shiaba kamal ki mala kurun wang na meni ke tini di ranti loyd ja gwase me dong di wede di larno good morning mi cha jo ni shiba kamal di loyd good morning de larode she shabak kamal kenyam shabak okay sorry shabak kamal de ranagor shabak kamal mi ramkel mi kare nero dong nero kine diok lu kene kel she shnei bak kamal tangon tene la jalar no ne ba mal ron wang mugwa ron wang migwa dong de rana gor no kata dan de you know de tung na de ngai ke je kus kan ngwan gwarin tiken ke de mat ki roi chen dan roi na ke je dong mi shinen gwad me de gwichen no mi chai jugo no good morning di lar no di lar no chiba kamal ne men chiba kamal a singular shaba kamal a plural no no tije ne men mi lar je good morning di lar no shaba kamal lo je jiram kel ke singular mi ga nero kine de woniam chine ba kamal ke tangu de ran laro de mal ron wang migwa na mo teten shiba kamal mal ron wang magwa no ko te kata dan dong de ran der jangai kija wana pinyo gwase me na me mishale good afternoon
good afternoon jo kana jino de de ko larno she boot kamal no mo da laram kel mi kenero de jono de shia boot kamal no de ran larno ne shi boot kamal shia boot kamal no den gwada me da lawo male 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 ke shang dar de ran mo der je larno no don de ran larno male ke shang dar chit ka tame good afternoon don de ran larno shi boot kamal na me goro je no de kon mo keta gore ta gwat mo kule la boot shi boot kamal mo de la kel shi boot kamal shi boot kamal male ke chang der na me kel bone chir min tama to kon ke kel no ke rewde na me jala re wona gwada mene shi boot kamal me la me ke ne tin wan kimar de kon use male ke chang der na me ne ti male ke chang der no mi jogran shi boot kamal Shabut Kamal, gwad me der andere jelar no ne good afternoon. Good afternoon milu je katung nat de la ran la rode sha boot ke mal ke shi nei boot kamal. Titian tikan gade okay mugur no biya kep. Titi tikan gade kodi sha boot kamal me mishal ke singular sine boot kamal gwada me e plural katugnat me go jeno bitugnat bi ngach nana ana me gore jeno bran be je kef agwa ka dob dan dere ngai ke je wana ke listener do dien mit ping gwasa me to kon kam gore good evening katugnat jen lore ni wona ne good evening ana male ke tiang dong di lar non ki ne ne cha gwar je ka gwar ne am ko no go to gor ke je shia chi tiang kamal simply chi tiang kamal dire gon chi tiang kamal na mo singular shia tiang kamal na mo ne plural meno dien do dan dire gor ke je ka tungna dire gor o ne na gor je no bi garden bi gor dire lar non ne male ke tiang no mo diri gono male ke tiang ci tiang kamal sia tiang kamal male ke tiang titini ke ngwan de rande re ka ngach mi ay jogono good evening malude jogon ji ci tiang kamal mi jiram kel mi ke yene dangro de jogono sia tiang kamal ne re winiam ke de yan larne bo male ke tiang no la bab ne dialan tam male ke tiang aram kele ne ro ken dial de jogode de jo male ke tiang gwada me de lo je no good evening lo du je good evening ano ka tung na de ko laro de mi jiram ke di laro che tiang kamal no mi ka yen ne dang ro de lo je no de shi nei tiang kamal ano na ke de yen lo bo mal mi gwa de yen lo je no mal mi gwa de yen lo je na ba ke mal tiang mi gwa mal tiang mi gwa titi just do dan dong de ran der ka on ke je ko der ka ngaj mi cha ju no good evening chi tiang kamal sha tiang kamal mal ka tiang good evening cha tiang kamal chi ne tiang kamal or mal mi gwa ke mal tiang mi gwa titi der ke use gwa da dan gor je no der to ko mo der ngai ke je la tung dore wana ka mi jaga me la how are you today mi ay jogo no how are you today ngulu do mo mi cha ay jogaran na me how are you today o chere ko wedi we sorry we edi keji don di lar no wedi keji da chet how are you be chere ka male di loje non tong nur ko tong nur wan jide mi ay jogo no how are you today wedi keji gwad bokon na me la wedi keji en wale ana wedi keji en wale male chere ka male how are you today male di lar bono no wedi keji en wale dir loy gwasa me I am fine today okay di loje nena en wa gwa en wale no tangun dong diri ka nume dera tikel ko dera mi dera kule mek okay how are you today
we di ke ji en wale ke de lar no male di lo jeno de I am fine today. I am fine today. And gonna remove this. Chela lama de la hen. No. And me jan correct. And wa agwan wale. And wa agwan wale. How are you today? We di ke ji en wale. I am fine today. And wa agwan wale. Dejo, how are you today? Male, mal me gwa. Simple de la no bone. Kadob dan don di dan de ngai kije. Wane niam enoke ngijendo dien. Wo kon ping gwa the me. Neme listen actual keme are you happy? Me I think you know are you happy? Are you happy wane me take ne jimete aloidu. Jin tet loich do. No. Are you happy? Me I joke. Are you happy? Jin te aloidu ke te aloidu check de la di teach na de kan. How are you? Are you happy? Jin te aloidu no. Loidu je yes I am happy. Di lar gwa the medi and tet loich da deri lo no kes do dan dong de lo ke ja and tell loida are you happy jin tell loidu yes I am happy and tell loida de nang no ko do dan de nang ja okay ngi jere dien are you ready to learn are you ready to learn gwa da mete ni jin wona ne jin shi rodu reali ka nghe để còn lá nó như là cái nó bài nghe because thang quen ni la na me la lo ke you need to go are you ready to learn ka talk English de je lo gwa lon ka tung nat de somehow complicated ko jen take ni ji no mi jin rami mo milari di la talk ko de jinge no jen ko la jin chiro do aleka no ba jinge jiram are you ready to learn jin chiro do aleka no ba jinge another thing di la ro ba mi cha jo are you ready to learn da la yen sharo aleka la da la plural man ya me singular de ko la ro ne shia gwada me bane mo ke bel chalati bel teka shia rodun real ke qui ngisha no okay na manda la tijbo jin shiro aleka ko ba jinge ke yen sharo aleka ke qui ngisha are you ready to learn no gwada me yes I am ready to learn yes I am ready to learn di gornyok do dan di lelgeja okay an sha roda realika ke qui ngisha de lar no an cha realika ke qui ngisha ke don't want yen yes we are ready to learn but gwada ko chale la singular gwada me yes I'm ready to learn de lar ode an cha roda realika ke qui ngisha na me da la jen listen nyam ki ta dan dong de kondo de kon ngai ke wana gwada me ka school conversation a school conversation gwada me de ko la ro jen la na da ro ke jedul gorka chit ka gadul gorka de kan go dong de ran der do der janga chit ke me dong i karodian man yam good morning students na me good morning na me de kon cholo di shere kami la ra jen wo na male ke run wang God duil gora no more tejbo mite kene nga te kene gadul gorka good morning student malek run wan gadul gora adob dan de lo keje mishiran che jogono ne me a teacher ku gadul gor ko le jogone good morning students malek run wan gadul gora ke sangwen ne bo de gor no ne don mishi go de lar na bonyok shia bak kamal gad duel gora no ade na mo de ni to bo tie jin ram la ngi ya ba kamal gad duel gora ko ngwan jide ya ba kamal gad duel gora gwa me bala ram mo ko student ngwan ka gwa de ne student ngwan ka ko ngwan student ni bala ya ba kamal gwa ya ba kamal gad duel gora no ya ba kamal gad duel gora good morning student gwada me de student de kana lo jeno nene good morning teacher katung nat gor kone nene misha good morning jeno she nei bak
sorry ne ba kamal ngich na me da la jen lo dan de gadul gorga je lo ke je me la jen odi cha ti jen good morning teacher da la odi chine ba kamal ngich good morning teacher chine ba kamal ngich ko mi cha ti jen good morning student male kurun wang gadul gora ke sha ba kamal gadul gor de rande re lo jen odi de student de lo jen ona student gadul gorka good morning teacher chine ba kamal ngich no Amerdian gwazame the teacher dara tida ina kan nyoki ngich how are you today how are you today katung nat ci korwa tin mandan we dikaya we okay we idi sorry we idi kaya ko tieje ne tu ngwan we dikaya mit joga na we dikaya chere ka mala bo che manana ci kon ngene won da chit ka mala de ran joga no we dikaji do no me we dikaya how are you today we dikaya and wale da la teach we dikaya and wale teacher how are you today we dikaya and wale no mo da la mudong de gadul gora mi chaga ti de kana loch ya jo we dikaya and wale this student de kan loch no na we are fine thank you gwadame we nei gwa she loch da ted di na gor no ki dob dan dong di loy ke ja mi ngi ke ji we are fine thank you when they agwa chi loy da tes no how are you today we di ke ji and wale student we are fine thank you when they agwa chi loy da tes okay no ban we ping gwa me teacher gwa there or nyok ki ngi je no there and jogo ne en wona how are you ready for the lesson are you ready for lesson gware me tigini no chare ya luka ke gwar de kono gor gwada me listen chere mi amanda na ngeke are you ready shia ro dun real leka ka ke ngi chane gonon shia ro dun real leka ke ngi na me question shia ro dun real leka ke ngi are you ready for the lesson shia ro dun real leka ke ngi are you ready for the lesson shia ro dun real leka ke ngi the student de galaro ne yes we are ready tungnat de kon gor ne ke de kolar ne she nei roda realika realika shinero da realika yes we are ready shinero da realika na me da la jen ta dan de ran de jelo kije yes we are ready shinero da realika are you ready for lesson chiarodo realika kengich chinero da realika yes we are ready teacher there or nyok mtieje nyok what are you learning today what are you learning today mil tie kono gwa tie kene jenu ngu mi bia ngejen wala ngu mi bia ngej en wale de konang ngu mi bia ngejen wale mi chana tie jenu ngu mi bia ngejen wala what are you learning today jen mandanen dong ngayen me de yen ngejo nen wala ke jen chang mo mi bia ngejen wala tem de student de galaro ne we are learning English and we are learning Nuer and English di gargwada me ka be dan di loja mi aje gono ngum bi angechen wala dong ne to wan ko what are you learning today ngum bi angechen wala ban mi ram ke de jono ngum bi ngechen wala do no gwada me ko chalara what are you learning today they kon use ngum bi angechen wala they kon lo gwada me ne we are learning Nuer and English lo no di kon ngish nei tok nat kene English de kon gorgo English okay kon ngi nei tok nat kene English we are learning Nuer and English so dir no more dir use merdian gwada me di teacher na jogno very good gwasa me chere emi gwa long ki emi gwa but ko ti very good de kon gorde de kolar nena emi gwa elong de kon gorno emi gwa long teacher there lar no very good there lar ode emi gwa long gwa ta mone wana pin ka ngi jado dien ngi jame bala dung classroom latin content dwel gorka ka gadwel gorka
no ko te de la kon agoro no bana ngach no ti de kon go de kon ka ngach no ko ke very important bana ka lo ka tung na ban ka ti book pen pencil bag desk blackboard teacher student school lesson ti ka ti de gadwil go de ro de jako ba ka ngach bo muto kono men yam gwaza me book ma lo de kwena te diala ti dong de rande ka use dina malo de book a book de la bogor de la book kwena mi cha gor chit ke textbook ne la book kwen dino book e liu chal ke ne do chale book gwada me pen ka kon ka tung nuare de kon chole no okay chana la galam ko ban ko men ya me galam mrodien de kono gorbo shit ke ko galam dio shi tudan de la tuk do dien dino go nyut kono long de kon chole galam ki de kono chol ba pen bone ka to dan te ben ke je ki jat gora mi pencil long de gorno no de la jas gora rai kon to ki pencil to bi kan ngaje no ko pen en mo gore jam ba chol galam ki pen ki jat gora no mrodien me pencil chi men pai kon en gwasa me de kono gor no jen jamu jat gora jam gona ka jen chale pencil back gwasa me back chere ke kit ka kon tungnat kit kit ma loda chere mi da la rom ngwane muram ko dor ke jene siang rom ngwane muram dor jene siang e back mi kon we ke des gwasa me ni des der chene ke jen kom der chit ka kom kom mo da la kom en la bok ni las ke reide gadul gorka dong me dul gor de jigano ya mo ke des me no en des ka mo da la kom jen kom la bong ni las ke la bong ni las ke tin kim la bong na chut ke tin shala des kana mo blackboard gwas me de kono jelot blackboard ka tong nwere da de kono gor de kono chol bono blackboard ki da la dungora la chol ke subure de je shi dunan de de kono chol bono kul gora ko jen go dan la ngok la ka gor keten de ran mo ke medere kama moni no la chol ke subure kwa kwit subure to arabi gol to nin kana kon ngach de no chol kon subure ki de chol bo kul gora teacher gwasame teacher jen ngidu ma ngiji ndana ngiji chol ngich teacher ngich student gadul gora gat duel gora gadul gorka da la gat nya da la gadul no gwasame chala gadul gora kan diala dole nyal kan dial chal ka gadul gor do na me student check gadul gorka ko tele s cha kol mo ke s de je ko chol gadul gora no school gwasame bo malude school school ne duel gora non la go dan gore ka ngin wan tin na me listen na me da la jen men ngech ke no men ngech ka alo listen dan ngech jen chale listen ne men ngech ka de chole listen katin kon ngech gwad me chane ke guch book lur na book gora ki book kwena pen chale galam ki pen ki jat gora bode kon lar no pencil jas gora back kit rom ngwane desk kom la bongni lat ke tina gadul gora blackboard kon cholo subure ki kol gora teacher ngich ndana ngina